Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Последна за ова сезона. Во наредните 53-54 минути, почитувани гледачи, и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Бидејќи последна емисија за ова сезона, ви подготвивме едно одлично интервју или одлична емисија. Јас би го нарекол емисија типот на оние шпански вина. На прв поглед благи и сладки, а всушност многу јаки со многу силни пораки. Значи, останете со настанете 53-54 минути, нема да зажалите, имаме едно одлично интервју. Имаше многу скептични луѓе кои сметаат дека кога почнем овој нов циклус или нова сезона или ова нова стратегија, емисијата во Центар да се емитува само на YouTube, дека тешко ќе може да се излезе на крај со 2 емисии неделно. Дури моите очекувања беа многу помале. Сметав дека просечната гледаност која ќе има 2 емисии неделно на YouTube би требало да биде помеѓу 35 или 40.000. Сега најмалку гледаната емисија 48.500, значи близу 49.000, најмногу гледаната некаде околу 85.000. Тоа се фантастични бројки, почитувани гледачи. Не само фантастични бројки за гледаност на YouTube, туку фантастични бројки за гледаност на политички емисии на нашите најголеми национални телевизии. Дали на една национална телевизија можат политичките емисии или вести да имаат поголема гледаност од гледаноста која на неделно ниво има емисијата во Центар. Затоа јас ви благодарам, тоа се фантастични бројки. Мене ми останува во 2020 година да покажем уште подобри резултати и да имаме многу подобри емисии и да се дружиме во наредните 12 месеци, па ако даде Господ и во наредните 20 години. Да не заборавам, во новата година, значи 2020 година, првата емисија нема да биде во четврток на 2 јануари, туку ќе биде во петок на 3 јануари. Значи запамтете, не четврток на 2 јануари во 22 часот, туку во петок на 3 јануари во 22 часот и подоцна емисијата ќе следат така како што се доаѓа секоја недела во 22 часот. А ако резултатите покажат дека е поголема гледаноста во петок отколку што во четврток, можеме да направиме одредена замена терминот четврток да го замениме со термин петок, а некаде во вторник или среда да имаме одредена кратка видеоколумна во трајање од 5 или 6 минути. Значи наредната емисија ќе биде петок, 3 јануари во 22 часот. Кој е Милован Бркич? Можете ли да се представите пред македонската публика? Вие правите растур систем во Србија и на Балканскиот полуостров, македонската публика многу малку знае за вас. Може ли кратко во пола минута се представите кој е Милован Бркич? Јас сум Милован Бркич, новинар сам. Роđen sam 56. godine, bavim se novinarstvom od 77. godine. Počeo sam kao kolumnista revije Duga. Urednik studenta i radio sam za sve listove na prostorima bivše Jugoslavije. Od starta, Mladine katedre, Hrvatskog poleta i sada sam već 16 godina urednik magazina Tabloid lista koji je posvećen borbi protiv mafije. Кој е Александар Вучич? Вие ќе пишувате најтешките текстови против Александар Вучич во многу телевизиски настапи. Вие анализирате неговата политика, неговата структура, начин на делување. Мене ми е чудно како сте останати жив на сите тие работи што ги имате кажани, што ги имате напишано. Aleksandra Vučića poznajem 35 godina. Sa njegovom prvom ženom, od koje se on razvio pre 2,5 godine, bio sam prijatelj, radili smo zajedno 5 godina u istoj redakciji. Na neki način ja sam doprinao njegovom ustoličenju, jer se prethodna vlast koju su činili Demokratska stranka Srbije i njen predsjednik Boris Tadić, koji je bio moj drug ratni, toliko odmetnula i otuđila od interesa građana, da sam ja smatrao da će jedna promjena dobro doći. Međutim, centri moći iz Amerike, naročito George Soros i ekipa oko gospođe Hillary Clinton, to su iskoristili i nametnuli su Srpsku naprednu stranku koja se iznjenila iz ekstremističke Srpske radikalne stranke, odvojila od Vojislava Šešelja koji je bio u zatvoru i oni su dobili, odnosno dat im je mandat da na prostorima Srbije uspostave neku normalnu situaciju. Дори Воислав Шешелј во некој свој интервјуа, па и во својот браќање од Хаг вели дека одредени служби, при тоа говори за германската, за британската, за американската, го спровеле процесот на одвојување на Српската напредна странка, односно Александар Вучич, Томислав Николич од неговата Српска радикална странка. Njegov razvojni put je vrlo čudan. Aleksandar Vučić je psihopata, bolesnik i šizofreni, koga su udenuli u Srpsku radikalnu stranku. Ove se teške obvinувања. Oni su ga
Naše službe su ga srpske prvo udenule kao mladog dečaka, mladića, kao studenta u Srpsku radikalnu stranku, da bude tu uz Šešelja i da jednog dana postane neko u Srpskoj radikalnoj strani. On je u međuvremenu kontaktirao sa engleskom obavještajnom službom, bio je u Londonu na nekoj takozvanom usavršavanju 6 mjeseci, a kada je Boris Tadić odbio da prizna Kosovo i videlo se da stranci da sa njim nema mogućeg dogovora oko rešavanja Kosova, oni su odlučili da vlast predaju drugoj partiji. Osnovali su Srpsku naprednu stranku. To su konvertiti iz Srpske radikalne stranke, prelazili su iz drugih stranaka, Demokratske stranke Srbije i to. I Vučić je postao prvi potpredsjednik vlade Srbije u koaliciji sa socijalističkom partijom Ivice Dačića. Ta koalicija ugovorena je u Moskvi. Pregovarač je bio lični predsjednik, izaslanik predsjednika Putina, Aleksandar Babakov. Nakon što je postao kandidat za potpredsjednika nove vlade, Vučić je otišao u State Department da traži instrukcije. Prethodno on je instruisan ovde od službenika Bele State Departmenta Matthew Palmera, koji je višegodišnji službenik bio ovde. Isti ovaj Palmer? Da. Koji сега se pojavува... Da, koji se sada za Balkan svuda, da. Matthew Palmer je bio izbačen iz diplomatije zbog učešća u aferi Krvavi dijamanti u Kongu kad je bio službenik, ali su ga Rusi vratili u State Department s velikom novcem. Rusite? Da, Rusi ga vratili u State Department i gospodin Palmer je oženjen ovde u Beogradu Srpkinjom, Danicom Damjanović, koja je bila radila u ambasadi, inače je bila obaveštajac vojne obaveštajne službe. Koja je vojna obaveštajna? Pa tadašnje Jugoslavije. Na Jugoslavija? Savezne Jugoslavije. To je bilo 93. 4. godine, 5. I danas je ona prebačena živi u Crnoj Gori. Imaju kuću na moru u Dobri Dol pored Bara. I Matthew Palmer je čovjek koji cijel Balkan, a naročito Srbe, prezire iznad uši. On je ustoličio Vučića i diktatore u balkanskim državama, dajući im odrešene ruke da mogu da pljačkaju, da kradu, da recikliraju istorije ovih naroda, veru, kulturu. Znači, to je jedan opasan tip koji po nalogu Soroša je hteo da očisti balkanski prostor i da naseli migrantima. To je čuveni projekat treće svetizacije Evrope. Moj list je o tome pisao pre 6 godina, 7. I strane diplomate su me pitali, pa odakle vam te ideje? Kad je posle 3 godine počelo to da se ostvaruje, oni su shvatili da mi raspolažemo podacima koji oni, iako su u bezbednosno obaveštajnom aparatu i diplomatskom, nisu imali. Dobro, gospodine Brkić, čив човек je Vučić? Бидејќи велите во Москве договорена коалицијата, со Дачич, Метју Палмер застанал зад него, Сорос, има блиски релации со Меркел. Можеме ли да изнијансираме? Čив čovjek je Vučić? Ničiji. Vučić je čovjek koji služi svima koji su ga održavali na vlasti. Vučić je projekat, upotrebi ga i baci. No dolgo traje. Do 7 godina, ali to za istoriju nije veliki period. To je za nas koji trpimo njegove zločine je veliki period. Teško je to izdržati. On je u Srbiji urušio institucije, rasproduje rudnike, javna preduzeća, vode, zemljište, uspostavio je saradnju sa arapskim svetom, trgovinu oružjem za ISIL, prodaje 1000 pasoša strancima, Arapima, jer Srbija, kovnica novca na Topčideru, štampa pasoše za Nemačku i Sloveniju. Njegov rođeni brat Andrej i otac Anđelko radili su u kovnici novca i Andrej je za po $10.000 prodavao nemačke pasoše koje su uradila naša služba. Dekriptovala te dokumente za teroriste koji su ušli u Francusku, Nemačku, Sjedinjene države. Prodavao i slovenačke pasoše. Kad su se dogodili teroristički napad, ispostavilo se da su lica koja su to izvršila imala i lažne pasoše koje su dobili u Srbiji, koje su kupili u Srbiji.
Znači, Andrej Vučić je sarađivao sa makedonskim kriminalcima na prodaji dumana, droge, osiguranju puteva droge, na prodaji akciznih markica. On je kosovskim Albancima prodao akcizne markice u vrednosti od milijardu evra za 600 miliona. Znači, o sebi uzeo 600 miliona, Albanci su mogli na tome da zarade 400 miliona. Trgovina oružjem je također bila unosni posao. Formirala se balkanska mafija koju su sačinjavali Edi Rama, crnogorsko rukovodstvo, srpsko, kosovsko, delimično makedonsko, bosansko-hercegovačko i na trgovini narkoticima, drogom, marihuanom, oni su godišnje zarađivali 10 milijardi evra, čistog novca. Dobro, kada je izvezao to oružje? Velite oružje, velite droga, akcizni markečki, znači to se trite modeli kako gi pravat parite. Sve to je urađeno u proteklih 7 godina. Znači, oružje je izvoženo do pre 2-3 meseca kada je stavljeno. Obavještajne službe su pratile te tokove. Vučić i njegov brat i ta organizovana kriminalna banda imali su podršku, osim Palmera Matthewa koji im je osiguravao prolaznost u Pentagonu, kod korporacija, kod državnih agencija koje su izdavale dozvolu. Matthew Palmer je lični prijatelj gospođe Madeleine Albright i gospođe Hillary koje su ga instalirale u State Departmentu u značajnog službenika. Hillary Clinton. Molim? Hillary Clinton. Madeleine Albright i Hillary Clinton. Da. One su vođe demokratske stranke i predstavljaju intelektualni deo Amerike, Hollywood, kompanije, manjinske zajednice, homoseksualne grupacije, nacionalne manjine, crnce, hispanoamerikance koji glasaju za njih. Oni su uvlačili Ameriku u sve vrste mogućih ratova, konflikata i pljački sa ciljem da se Evropa naseli Arapima, migrantima, da se promijeni etnička slika Evrope, da Balkan postane kao meki trbuh, rezervat ljudi koji dođu iz Afganistana, Pakistana, Arapa, Crnaca, koji bi kidisali u Evropu i porobili Evropu. Evropa bi ličila poluafrička država. To je projekat. Gospođa Merkel je to prihvatila za veliki novac i velike sile su, Rusija i Amerika su se dogovorile da sačuvaju belu rasu. Da Evropa kao kulturno i prostorno stecište bele rase bude sačuvana. Predsjednik oružane snage su dovele na vlast predsjednika Trumpa sa ciljem da zaštiti Sjedinjene Američke Države njenu unutrašnju politiku, da osigura zaštitu granica od priliva migranata, droge, koja uništava biće Amerike. Predsjednik Trump je učinio sve da se kompanije koje su pobegle u inostranstvo, u Kinu, da izrabljuju radnu snagu, da svoje proizvode po jeftino dumping cenama uvoze u Sjedinjene Države. On je rekao, ako ste izvezli, ako više niste američke kompanije, plaćat ćete porez kao i svi drugi. Dobro, osven na Hillary Clinton, Matthew Palmer i Madeleine Albright, Vučić ima odlične relacije i so Angela Merkel. Angela Merkel u jedan vremenski period, do pred nekoja godina, всъщност ги става и ги разрешува владите на Балканот. Во Скопје, во Софија, Еди Рама, Vučić i tako natamo. Dolaskom predsjednika Trumpa stvar je počela da se menja. Sjedinjene Države su odlučile da se mešaju u poslove na Balkanu sa svojim interesom. Do Trump to го правеше Меркел. Iz tog mešanja isključena je gospođa Merkel. Zašto? Pa gospođa Merkel je uspjela da fašizuje Nemačku. Vidite, udružile su se dve najjače stranke koje su bile garant stabilnosti Nemačke kao demokratskog društva. Socijaldemokrati, CDU i CS su partije koje nikad nisu bile u koaliciji. Jedna od njih je formirala vladu, druga bila u opoziciji.
Sad su oni postali koalicija koja je uništila demokratske institucije. Svi mediji su sad u funkciji vlade. Nemate opozicijone. Policija, BND, sudstvo, sve je postalo u funkciji zaštite interesa gospođe kancelarke. Dobro, a kakav je odnos recimo Merkelove i Vučića? Pa njih su vezivali poslovi. Kakvi? Kriminalni. Vučić je plaćao velike svote novca gospođi Merkel. Svi ti računi su njeni blokirani unutra. Vučić je plaćao iznose i davao ih u banke u Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, jer su oni izvan kontrole Agencije za pranje novca. Pari za Merkel? Molim? Pari na Merkel? Da, pare za Merkel. Svi su balkanski diktatori. Rama je plaćali danak gospođi Merkel. Ne samo ona. To u Arapski Emirati? U Arapske Emirate, u Kuvajt, u druge banke, odakle su ju transferisali u druge države, koje ne podležu direktnom uticaju Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, Agencija za isprečavanje novca Amerike je uspjela da odlukom Federalnog suda Americi blokira sve te račune Ujedinjenih Arapskih Emirata, direktnom pretnjom da će ih pobiti, da će oružano napasti. Taj novac je blokiran. To je bio sigurno stecište novca, jer kažem, arapske banke nisu u međunarodnom sistemu, tako da ne mogu da se kontrolišu računi. Znači, predsjednik Trump je uspeo da preko istražnih službi uđe u trag tom novcu i da povede borbu protiv organizovanog kriminala na Balkanu. Prvo je napadnut glavni diler droge, to je Edi Rama. Edi Rama je američki državljanin, znači ima žestoku podršku Soroša, Palmera, Merkelove i drugih jakih centara moći u Americi. FBI je uspjela da smeni ministra unutrašnjih poslova, šefa tajne policije i državnog tužioca. Izabrana je nova državna tužiteljka koja je nametnuta parlamentu uz pomoć predsjednika Ilira Mete. Nova tužiteljka je uhapsila 10 narkokartela u Albaniji, koji su gajili marihuanu, transportovali kokain, druge narkotike preko Crne Gore, Srbije za Evropu i preko Kosova. Znači, uništeno im je 10 milijardi prihoda. Evra? 10 milijardi evra. Znači, prvo su, dakle, ti režimi uzdrmani oduzimanjem novca kojima su ti režimi održavali sopstvenu vlast i koliko toliko socijalnu sigurnost na tim prostorima. Onda su krenuli da hapse ogromne količine kokaina koje su švercovali Crnogorci, Srbi u zajedničkim aktivnostima. Nekoliko tona kokaina vrednih nekoliko milijardi je uhapšeno na Pacifiku u raznim akcijama Europola i drugih službi. Uništen je, dakle, ekonomska moć tih balkanskih kriminalaca. Na Kosovu su uspjeli da identifikuju sve ratne zločince iz oveka koji su u vlasti. Ja kad sam pisao o tome da će gospodin Haradinaj i Tači završiti u Hagu, niko mi nije verovao. U jednoj emisiji za YouTube televiziju, ja sam to opisao do detalja. Botovi koji rade za Vučića su me napadali, sam lažao, bolesni i kriminal. Međutim, posle mjesec dana gospodin Haradinaj je saopštio da je dobio poziv od tužilaštva u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Američki ambasador u Prištini, gospodin Filip Koset, uručio mu je istog dana tekst ostavke koji je Haradinaj morao da pročita. Rekao mi, pa nije lepo da vi budete i dalje premijera
osumnjičeni ste za teške ratne zločine. Haradinaj je podneo ostavku i rekao da će sve biti u redu, kad će se on brzo posle davanja izjave vratiti, da će biti oslobođen presudom, da. Vučić je rekao da je to velika pobjeda Ramuša Haradinaja, ga navodno Sjedinjene države instaliraju kao svog igrača, da će to ojačati njegove i Tačijeve pozicije. Posle 7 dana pokazalo se da to nije tačno. Haradinaj je otišao u Hag i tužilaštvo mu je predočilo da raspolaže sa njegovim ratnim dnevnikom, u kome je on vodio beleške koga je sve ubio. OVK. On je pitao, je li ovo vaš rukopis? Kaže, jeste. Je li ovo vaš dnevnik? On je rekao advokatu, branit ću se ćutanjem. Da li ste pobili toliko dece? Da li ste zaklali decu Albanaca? Koliko ste Albanaca pobili koji posumnjaju da sarađuju sa srpskim režimom i policijom? Tu je nestalo i 340 Srba i policajaca koje su pekli. Haradinaj je bio zaprepašćen. Znači, Amerikanci su mu kao svom savezniku ukrali dnevnik, uzeli dnevnik, dekriptovali ga i dali da se čuva za sud za ratne zločince. Tužilac mi je rekao, kaže, pa isto se tako ponašao i gospodin Tači, bio je veoma iznenađen. Njega smo saslušali u Prištini pre 10 dana. Vrlo je ljut na vas zbog ovog dnevnika. Advokat je rekao, pa nema nikakvih dokaza, nikakvih svjedoka. I kaže, evo imate ovo, poznajete li ovog svjedoka? Poznajete li ovo? Poznajete li ovo? Haradinaj je rekao da, kaže, svi su mrtvi. Vidite ovog svjedoka, on drži jučerašnje novine. Pogledajte. Znači, juče je bio živ. Ovaj su 4 glavni. Pustili su mu im njihove izjave, pitali su ga preko videolink, da li poznajete gospodina? Kaže, da, to je Ramuš Haradinaj, zločinac, ubica, ubija moja porodica. Znači, do sada je 183 Albanca sa Kosova koji su bili u vojsci, takozvane oslobodilačke vojske Kosova, procesuirano, optužnice su podignute, čeka se sad trenutak za privođenje. 100 Albanaca sa Kosova, uključujući Ramu i Tačija, morali su da predaju svoje pasoše policiji po nalogu tužilaštva. S druge strane, taj sistem koji je funkcionišao na relaciji Vučić-Tači Haradinaj je uzdrman. Od kade poteknuo toj sistem, ta družba? Vučić, Haradinaj i Tači. Pa već nekoliko, traje jedno 5-6 godina. Ti je glumat deka se ovo konflikt? U vezu ih je doveo gospodin Palmer. Matthew Palmer, znači to je ključni od toga. Tony Blair i Matthew Palmer. Tony Blair koji je bombardovao Srbiju. Sega je sovjetnik na gospodinu Vučić. On je savjetnik gospodina Vučića, plaćao ga navodno iz arapskog sveta. On je pokušao da progura rezoluciju pred Savjetom bezbednosti, koju je Srbija platila 20 miliona, da su Srbi genocidan narod. Znači, prvi put u istoriji jedan narod, mali narod, bi bio proglašen genocidnim. Nisu Nemci koji su pobili u prvom 20, a u drugom svjetskom ratu 50 miliona, ali su zato Srbi. Srećom, Vitalij Čurkin, ambasador Ruske federacije u Savjetu bezbednosti, stavio je veto i ta rezolucija nije pošla. Prošle godine, u martu mesecu, Aleksandar Vučić i Tači su se dogovorili u Parizu da Vučić dobije 300 miliona za izgradnju nekog projekta Beograd na vodi. To je sumanuti projekat koji će preti da Beograd utone u Savu, a da će on potpisati vrlo brzo dokument o nezavisnosti Kosova. Znači 300 miliona? 300 miliona. Evra? Evra. Mu je plateno na Vučić i sad da potpiši nezavisnost na Kosovo. To što su oni jedni i druge napadali, to nema nikakve veze. Znači to je samo to je samo igra za javnost. Samo igra za javno. Onaj projekt s izvinom, Belgrad na voda, to čini mnogo pari. Od kaj se tija pari? Pa to su pare koje potiču... Arapske Emirati, Duaja, to je pranje novca, to Vučić pare koje je opljačkao od kreditnih linija, prodajom rudnika, banaka, oružja. On te novac preko Emirata ovdje vraća da kupuje zemlju, da kupuje preduzeća. Njegov brat je vlasnik i on su vlasnici 2/3 Srbije. Vučić, i njegov brat Andrej Vučić. Andrej Vučić. Kako, na primjer, kipera tija pari?
Вие давате многу изјави, например Бор, рудникот Бор. Evo, ja ću da Повеќе vam, од 150 милиони евра се Hoću da vam добиена kažem. таму. bivši ministar financija Republike Srbije, Dušan Vujović, koji je došao iz Svetske banke, podneo je ostavku i otišao je i pokazuje u Svetskoj banci ugovore koji su zaključeni između vlade Srbije i kineskih kompanija. U aneksu tog ugovora stoji da od ugovorene cene 15% ide Andreju Vučiću, 15% Aleksandru Vučiću na račune koji su navedeni u tim ugovorima. Znači, oni su otvoreno uzimali proviziju koje su ostajali u kineskim bankama. Posle, gde je taj novac transferisan, ja ne znam, da li u Moskvu, da li u londonske banke, u nemačke banke. Znači, u svakom slučaju išlo se da su zatru ti tragovi. Значи, во најголем дел, тие пари што се во Белград на вода се преку Арапските Емирати. Iz Saudijske Arabije, Katra, To se пари, значи, на Александар Вучич. u arapskim tim zemljama. Добро, зашто ви го донесува на власт Александар Вучич? Да го признае Косово? Зошто го донесува на власт? Pa, Amerikanci su ga doveli s osnovnom tezom da demokratska vlada. Vlada Baracka Obama ga je dovela da bi priznao nezavisnost Kosova. Uz to da eliminiše ruski uticaj u Srbiji. Vučić je, poslujući sa Arapima, poslao sa Nemcima, jer su se Amerikanci povukli iz direktnog nadzora na Balkan. Imali su svoje i unutrašnje prioritete, sukobe sa Kinom, sa arapskim svetom, sa Afrikom, sa Latinskom Amerikom. Dolaskom gospodina Trumpa, on je svoju spoljnu politiku fokusirao između ostalog i na Balkan. Imate Rusiju i Ameriku koje, bez obzira što je Kongres uveo sankcije Rusiji zbog navodnog podrške mešanja u izbore i na strani Trumpa, što je dokazano da nije tačno, oružane snage Amerike i Rusije su primorane da sarađuju na svemirskim projektima, na projektima zaštite planete od kometa, od napada iz svemira. Sa ruske stanice se lansiraju rakete koje razbijaju na hiljade kilometara komete koje bi pretile da pogode zemlju da je raspolute. Zajednička borba protiv svemira, uostalom i zajednička bezbedno. Rusija ima retke minerale i metale koji služe za izgradnju aviona. Američki avioni ne bi mogli da polete bez ruskih motora, Tako da ta saradnja, jako je ovako politički su Rusija i Amerika protivnici, ali u suštini oni rade na istom projektu da očuvaju planetu, belu rasu i... Добро, господине Бркич. Александар Вучич денес се однесува кој да е нов Тито. Комуницира со балкански лидери, им дели лекции, мал Шенген, голем Шенген и така натаму. Се однесува кој да е внук на Јосип Броз Тито. Кој му ја дава таа мок на Александар Вучич? Pa znate šta? Може ли да биде Тито? Кој стои сега за Iza njega su stajali gospođa Merkel, gospodin Palmer, gospođa Hillary, gospodin Biden, američki potpredsjednik, šejci američki, znači briselski komesari, gospođa Mogherini, gospodin Hahn, gospodin Juncker, znači oni su tapšali po ramenu Vučića, primali ga, ljubili se, dobijali od njega ogromne pare. I kod takvog stanja stvari Srbija nije imala šansu da se oslobodi Vučića. On je stvorio jednu veliku propagandu laži, kao što je Goebbels to činio. On je okupirao medije, stavio je pod svoju direktnu kontrolu. Vi nemate, osim mojih novina Slobodnog medija, još je dnevni list Danas, malo američka televizija N1, ali koja je u suštini protiv Trumpa, tako da nije raspoloživa, nije dobro orijentisana u smislu stvaranja ove demokratske slike o Srbiji.
Vučić je pozivan u sve posete i pozivao se sam. On je direktno plaćao izbornu kampanju gospođe Hillary, koja je izgubila od predsjednika Trumpa, što je veoma loše za Srbiju. On je pokušao da preko Soroša učini sve da obore predsjednika Trumpa. I ova akcija oko impeachmenta, to je sve zajedničko delo homoseksualaca, demokrata, crnaca, latinoamerikanaca i krupnog agresivnog kapitala. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je rekao da predsjednik Trump nije prekršio ustav u političkom razgovoru sa predsjednikom Ukrajine. Znači, to ne može doći do impeachmenta. Predsjednik Trump je napravio dobar potez što je odbio da učestvuje u saslušanju. U Senatu republikanci imaju većinu, tako da to neće proći. Ali eto, vidite, to sputava američko društvo da se reorganizuje. Amerika ima užasnu lošu infrastrukturu. Socijalne razlike u Americi su drastične. Predsjednik Trump je uspio da zaposli 12 miliona Amerikanaca. Uspeo je da vrati dobar deo kapitala koji je otišao u Kinu i druge države, da ih vrati u Ameriku i da počne Amerika da živi. Gospodin Brkić, što je сега силата на Александар Вучич? Вие сте жесток критичар на Александар Вучич. Александар Вучич полека се промовира како клучен играч на Балканскиот полуостров и сега. После промената во Америка, после сите промени кои се направени на Балканот, тој се уште успева да преживее. Како вие би го дефинирали Александар Вучич? Ja bi ga ocenio, opisao kao čovjek, dečko koji obećava i na kraju završava u septičkoj jami. Ima u Srba jedna stara izreka: ko je s Amerikancima i Nemcima piljevinu jeo, balvane je srao. Znači, diktatori koji stoliče Amerikanci i Nemci imaju ograničen rok trajanja. Kad opljačkaju te narode, Amerikanci obavezno smak diktatora ponude opljačkanim građanima kao evo, mi smo vas sad oslobodili, ubite ga, likvidirajte ga, sudite ga. Aleksandar Vučić je teško bolestan i on se našao, došlo je vreme velike naplate. On je izdao Arape, izdao je Erdogana. Recep Tayyip Erdogan traži od Vučića da mu ultimativno isporuči Muhameda Dahlana, čovjeka koji je organizovao vojni puč protiv Erdogana, koji je ubio saudijskog Amerikanca Kašogija, američkog novinara saudijskog porekla, koji je organizovao njegovo kasapljenje u konzulatu u Istanbulu. Turska je ponudila 4,5 miliona evra nagrade ko da informaciju o kretanju Dahlana. Međutim, on živi u Beogradu, u vili u kojoj je bio nekada predsjednik Srbije Boris Tadić. On je dobio državljanstvo i crnogorsko i srpsko. On je uvukao Vučića u te sve kriminalne kombinacije izvoza oružja za ISIS, za finansiranje islamiste. Znači, тука се наоѓа под patronat na Aleksandar Vučić. Znači, Vučić je svakom ko je njega tražio sve dao. Amerikancima šta su oni hteli, Turcima šta su oni, Arapima također, Merkelovoj također. On je rasprodao Srbiju. Sad kada su ostvarili svoje interese, Vučić je opasan svedok. Opasan svedok? Da. Opasan svedok. On više nema kontakte sa Merkelovom, sa Arapima, sa Erdoganom. Mislim da je postignut konsenzus između Bele kuće i Kremlja kako da Vučić bude zadavljen, kako da se Srbija izvuče iz njegovih kandži. U tom smislu obavještajne službe pokrenule su akciju Firma, čišćenje prostora Balkana. Što je ta akcija Firma? To je ta akcija Firma je zajednička akcija koju sprovodi DEA, FBI, Agencija za pranje novca, Ministarstvo financija i Ministarstvo pravde Amerike
i Europol, Europska policija. I koja je cijeltana ta akcija? Ta akcija se sprovodi od razbijanja narkokartela u Albaniji, kojima rukovodi Edi Rama, zaplene novca svim balkanskim diktatorima, svima su blokirani računi u inostranstvu. U Hrvatskoj je uhapšeno 73 ljudi u okviru te akcije. Njih 25 je pobeglo u Srbiju, jer su preko Srbije prali novac, imali su lažne firme koje im je otvorio Andrej Vučić, brat srpskog diktatora. Tužiteljka Europola je tražila da se ovdje uhapse ti ljudi. Amerikanci su i Europol pustili da pobegnu ovdje prateći s kim su u kontaktu. Srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je bio pozvan u Americi. Primljen je u maju na najvišem nivou. Primljeni su ga direktor FBI-a, direktor DEA, direktor Agencije za pranje novaca, direktor obavještajne službe Ministarstva spoljnih poslova, direktor u Ministarstvu pravde, direktor njujorške policije. To je bio prijem koji nijedan državnik iz Srbije nije imao na takvom nivou. On je obećao da će da pohapsi te ljude, ali Vučić je više nemoćan da svoj kartel, članovi svog kartela bilo kome isporuči. Dobro, gospodine Brkić, kartelot na Vučić, nekoliko pati okažuvate. Kako je sastaven toj kartel na Vučić? Kako bi go definirale? Ko je kojivo toj kartel na Vučić? Kartel Vučića su njegovi prijatelji iz stranke koji su na vlasti. To su ministri, njegov brat, njegov otac, njegov kum Nikola Petrović. To je grupa koju mediji u Sjedinjenim Američkim Državama poimenično označavaju već nekoliko godina i kongresmeni traže da se protiv njih provede akcija. Koliko im teži kapital, od koliko se bogati te uloge? Pa iz Srbije je izneto od 2000. godine oko 200 milijardi. A ovaj klan na Vučić, so koji kapital raspolaga? Pa braća Vučić raspolažu svaki do 5 milijardi. Čistog novca. U imovinu, ovdje vrednu, to se može samo špekulisati. Prikazno okolo bolestana Aleksandar Vučić pred nekada nekoliko nedeli беше објавено дека 3 дена е хоспитализиран во Војна медицинска академија поради проблеми со срцето или кардиоваскуларни проблеми. И веќе неколку години се говори дека Александар Вучич има одредени проблеми со високот крвни притисок. Вие објавувате многу други работи, посебно околу болеста на Александар Вучич, дека не стана одбор за тоа, дека стана одбор за нешто само друго. Ja hoću da vam kažem da Aleksandar Vučić od pre 3 godine se leči od sarkoma male karlice, sarkom plevisa. To je teška bolest, neizlečiva je. Ta bolest trpi celodnevne bolove. On nosi pelene, znači ne može da kontroliše probavu, mokraću. Ona je sad prešla na srž leve noge. Lekari su preporučili da mu amputiraju nogu. Levata noga. Da. On ima kardiovaskularne probleme u onoj meri u kojoj lekovi čine svoje. Lekovi, morfijum, kokain i drugi prateći lekovi utiču na srce, na oslabljenje imuniteta. On je stalno pod stresom, u depresiji. To srce da je od čelika puklo. Znači bazната bolest je sarkom plevis. Koja je neizlečiva. Pa sarkom je najteža bolest. Ona se može smrt odlagati do 3 godine, ali niko nije se izlagao. I дека лековите кои користи Вучич всушност му предизвикуваат кардиоваскуларни проблеми, а не е тоа базната болест. Ne. On je se predozirao, neko mu je dao veću količinu kokaina tog dana kad je... Како лек. Значи кокаин го користи како лек поради боловите. Ne, on morfijum koristi za bolove da pasivizira bolove. A kokain da mu podigne energiju, jer morfijum obara, on uspavljuje puno. Zato Aleksandar Vučić ne spava duže od 4 sata. On je stalno u spidu. Kad prođu lekovi, oni ne mogu celog dana da mu daju tu dozu. On plače, on kuka, on se valja po podu, to su teške scene.
Oni kažu, Aleksandre, ne možemo da ti damo, mora prođe 4 sata, moraš da trpiš, jer ne možete 24 sata biti pod tom vrstom terapije. To veliki broj lekara je angažovan iz inostranstva oko pripremanja te terapije. Znači, njegov organizam je iscrpljen, oslabio mu je imunitet i on je na kraju priznao. On je i pre nekoliko godina stalno govorio, njegova velika propaganda, laži, mediji su pisali na naslovnim stranama, gotov sam, bliži mi se kraj. On je kao, ubit će ga. Ne, on je znao da je mrtav čovjek. Dobro, ti je prikazni za atentati. Da. Naprimjer, Dragan Vučićić ima barem 20. Da, ja sam bio optužen 6 puta za atentate. Vija? Da. To nema veze. To je bolest. To je jedna propaganda laži koja je imala za cilj da sredi, da Vučić bude sažaljevan od naroda, eto, tako ja radim. Može li da žive vo paranoje da neko saka da gubi? Vidite, znate, nema nijedan lider na Balkanu koji nema toliko tekstovi objavljeno za nego deka mu se podgotvova državен udar, deka mu se podgotvova atentat. Ne, nigde u svetu. To govori o Vučićevom ludilu. On vjerovao to, a mislite? Pa on je to sve puštao sebi da bi dobio podršku iz sveta. Eto vidite, ako ja odem, nema ništa o saradnje. Srbi su lud narod, Srbi su blesavi. Nijedan predstavnik jednog naroda, jedne države kao što je Vučić, nije toliko ružio svoj narod. On je rekao, Srbi su govna, Srbi su ološ, Srbi su neradnici, Srbima treba jebati majku, treba ih naučiti pameti. To takve reči, on nije birao reči. Dobro, što сега со режимот на Вучич? Гледате, полека тој режим на Вучич е на крајот на своето владење, направија многу пари, меѓутоа гледа дека лидерот или има здравствени проблеми, или полека неговата политика почнува да крахира на некој точка. Не, па политика увек е поразна. Kad ona da takve rezultate od kojih 2 miliona građana Srbije pobeglo u inostranstvo. I mora da priznaje Kosovo. Da, pa ne, to on hoće da prizna. Velike sile su se dogovorili da se Kosovo reši na način u koji će jedan i drugi narod biti zadovoljni. Moskva i Vašington su doneli odluku koja glasi: odluku o uređenju odnosa između Kosova i Srbije neće potpisati ni Hašim Tači, ni Ramuš Haradinaj, ni Aleksandar Vučić. Vidite, na Kosovu su došle nove vlasti. Albin Kurti i Isa Mustafa. Isa Mustafa je stari komunistički kadar. On je racionalan čovjek, on će biti predsjednik vrlo brzo. Sljedeće nedelje poslednje nedelje novembra, Kosovo će dobiti novu vladu, na čijem čelu će biti Albin Kurti, a predsjednik Kosova Isa Mustafa. Amerikanci lako sarađuju sa ljudima koji nisu u kriminalnoj strukturi. Ni Isa Mustafa ni Kurti nemaju kriminalni aparat iza sebe koji stoji, koga moraju da finansiraju i da slušaju. Znači, oni su došli isključivo voljom građana. Kurti je proveo više mjeseci u zatvoru pod Ramušom Haradinajem i to kao poslanik. To znači da i tuka u Srbija može doći do promjena na vlasta? Da, kad dođe promjena na vlasti, seće se, reće se. Teritorija pripada prisutnima. Gde su Srbi, gde su Albanci. Dajte da vidimo koji interes. Srbi će dobiti zaštitu svih manastira i enklava, bit će izuzeti. Tamo srpski deo će, gde su rudnici, pripasti Srbiji. Kosovo mora da plati štetu Srbiji za sve ono što je Srbija platila kredite. Srbija i danas plaća kredite Kosova. Pošte, banaka, rudnika, sve. Ja mislim da će se tu naći rešenje kojim će biti zadovoljni i Srbi i Albanci. Никој од луѓето на Вучич, со кој Вучич беше пријател, па дури кум како Башановиќ, подоцна после конфликтот со Вучич пребега во Македонија и стана советници на Зоран Заев. Од таму Вучич го обвинуваше Зоран Заев дека подготвува државен удар и негово рушење од власт тука во Белград. Što vi znajete okolo to? Koji se tije ljuge, naprimjer, pravo? Ko je Bašanović? Ja poznajem lično gospodina Bašanovića. Zoran Zajev je bio simpatični prodavac paprika na Kalenić pijacu u Beogradu. Ne znam da li vi to znate. To ne go znam. Znači ja lično znam, on je prodavao paprike,
na Kalinić pijaci. Tu je on upoznao Zorana Bašanovića. Bašanović je estradni menadžer čuvene pevačice i bio dečko Dragane Mirković, verujem da je u Makedoniji još. Popularna, da. Da je popularna. Znači, dečko ili momčina Dragana Mirković, Pa bio oni do su Vrška. živjeli su zajedno sve dok ona Bašanovića nije uhvatila u krevetu sa svojim kumom, nekim pevačem Ninom Redžićem koji je umro side. Znači, tu su se na Kalinić pijaci upoznali Zoran Zaev i Bašanović. Treba imati neke jako lične razloge da neobrazovanog čoveka kakav je Bašanović dovedete za svog savjetnika i to u drugu državu. Vi ćete i vaši gledalci moći da izvedu zaključke. Тој Башановиќ беше кум на Александар Вучич. Da, financijer i kum na Aleksandra Vučića. Каде се кара? Дури беше и член и функционер на Српската напредна странка. Jeste, pa u onom trenutku kad je Vučić tražio previše para od Bašanovića. On je i drugog kuma, Sašu Mirkovića, od njega pozajmio 600.000 evra i nije mu vratio. Strpao ga je u zatvor. To bi se desilo i gospodinu Bašanoviću. Зато Башановиќ бега во Скопје. Pa i postaje savjetnik makedonskog premijera. Добро, навистина ли Зоран Заев сака да го руши Вучич? Како може малата Македонија да го руши Вучич или преку Скопје да биде рушена? Ne, pa ne ruši ga ništa. Vidite, Aleksandar Soroš je odlučio da stvori veliku Albaniju kao remetilački faktor. Zato je izabrao Edi Ramu, Zaeva i Vučića. Sastanak u Ohridu organizovao je Aleksandar Soroš. To je blago rečeno zaprepastilo američku administraciju. Zaev je bio veliki prijatelj sa Ciprasom, oni imaju zajedno kuću. Uspio da promijeni ime Makedoniji, da Albance stvori konstitutivnim narodom sa pravom samoopredeljenja i odcepljenja. I kad ovo je pokušaj stvaranja velike Albanije. За таа средба во Охрид, велите дека организира Александар Сорош. Aleksandar Soroš. Кој е тој? Aleksandar Soroš je sin Aleksandra Soroša, vlasnika najmoćnije fondacije. Значи син на Џорџ Сорос. Sin od Đorđa Soroša, rođeni sin. Александар Сорош. Aleksandar Soroš, on je potpredsjednik te fondacije. И негови лични пријатели Седи Рама, Зоран Заев и Александар Вучич. Da, pa sastali su se Во Охрид. u Ohridu, pa ja imam slike, sad ću objaviti u sljedećem broju slike. Dolazak, on je došao na skopski aerodrom Aleksandar Soroš i prebačen je helikopterom u Ohrid. Imao je prvo odvojene sastanke sa Ramom i Zaevim, a onda sa Vučićem posebno. Американската администрација не знае за таа средба. Pa kako ne zna, ona prati to. Izaslanik predsjednika Trumpa, gospodin Richard Grenell, koji je ambasador u Nemačkoj, koji je poklopio Merkelu, je rekao da ti sastanci su simpatični kao druženje i ništa više. Njih trojica da prave Balkansku uniju, pa to je van pamet. Znači, od toga nema ništa. Soroš je prema izjavama došao da podrži Zaeva da bude izabran ponovo, da natera Albance da glasaju za njega, a Zaev da dozvoli da se Albanci odcepe od Makedonije. I to će, nažalost, da se desi odmah posle izbora, kad je zakazani kod vas u Makedoniji, 12. marta. 12. Da, Soroš je dao velike pare gospodinu Zaevu za finansiranje, za potkupljivanje poslanika i tako. Mislim da može da padne isto sa Vučićem zajedno u akciji čišćenja Balkana. Od njega se mnogo očekivala, evo vidite. Cipras ga je uvukao u kriminal. Protiv bivšeg grčkog premijera je već završena istraga i očekuje se spektakularno hapšenje i suđenje. Potrošio ogromne pare koje mi je dala gospođa Merkel da se i Albanci u Grčkoj odvoji, da se stvori velika Albanija. Odakle ta želja, ne znamo. Nemci će dobiti po nosu za duži period od Sjedinjenih Država. Мики Ракич, тој веќе покоен. Да. Вие го сметате за клучен човек на руските служби во Србија. Тој е човекот кој Александар Вучич го носи на чело на Српска напредна странка, го спасува и го трасира патот да биде еден српски премиер и председател. Pokojni Miodrag Rakić je bio šef kabineta srpskog predsjednika Borisa Tadića. Borisa Tadića nije zanimala organizacija života. Тој од исто село
su Ivica Dačić Jeste, i so Ceca Veličković. Da, iz istog sela. Kaže, selo se zove Žitorađa. Žito rađa, ali hleba nema u tom selu. Znači, to je šef na kabinet na Boris Tadić. Da, Tadić. I on je iskoristio to i pozicionirao se kod Amerike, obećavajući im da sve što budu radili, da će da urade, da će ovo. I Amerika je dozvolila da se od para koje je Darko Šarić, narkobos, dobio švercom kokaina, koga on nikad nije vidio, ali ogromne transporti su išli u Italiju, u Evropu, finansirani su crnogorski i srpski režim. Međutim, Rakić je radio i za Ruse. Sve podatke koji su mu slali Vojna obavještajna služba, BIA, Vojna bezbednosna i policija, on je diplomatskom poštom slao u Rusiji ambasadorki, koja je to prosleđivala. Srpska ambasadorka? Srpska ambasadorka. Koji je prosledio do ruski te bezbednostni strukturi? Da, Rusu. Sticam okolnosti, ja poznajem čoveka kome je to davala, bio je ovde, vrlo sposoban čovek i proslovenski orijentisan čovek. Rakić je kupovao podršku srpskih radikala, plaćajući Vučića da bi se izglasao zakon. Srpski radikali su stavljali stotine amandmana, pljuvali, onda bi u toku dana primili ugovorenu količinu novca i demonstrativno bi Nikolić i Vučić i poslanici napustili, tako da je zakon izglasan bez njihovog protivljenja. Ili bi ostali tu kao neutralni da bude... Znači, Rakić go plaki Aleksandar Vučić. Da. On je snimao. I snima tija operacije? Snimao, ja imam to, njegov čovjek mi je ostavio to, odnosno dobio sam povratak od tuda, razumećete te. On je snimao Vučića, ponižavao ga je, rekao, đubre jedno, bravo pedersko, evo ti 2 miliona, potpiši ovo da si primio, nemoj da kenjaš, nemoj da ti jebemo mater, nemoj da se kurčiš i tako dalje. Imaš da razbiješ Srpsku radikalnu stranku. I Vučić to go potpišao? Pa potpisuje sve. I parita na raka? Pa znate šta, kad je došao na vlast, Vučić je rekao da je duboko zahvalan Miodragu Rakiću kao dobrom čoveku koji je bio posvećen radu. Rakić je isto također dobio poklon radnih ljudi i građana Sjedinjenih Država i umro je od raka. Bio je smrtno bolestan. Vučić ga je posetio u bolnici na VMA i rekao mu, lepi, možeš li mi ostaviti svoje kontakte? I posle nekoliko sati umro. Ne mogi ostava kontaktite. I Vučić je i danas opčinjen likom i delom Miodraga Rakića. On je pokušao da bude takav kakav je bio moćan Miodrag Rakić. Ovo беше емисията во Центар, почитани гледачи. Последна емисија за ова календарска 2019 година. 15-та емисија на YouTube, по серијалот Во Центар на YouTube и 15-та емисија која е третирана како трендинг емисија. Значи сите досегашни емисии, почнувајќи некаде од 7 ноември, па заклучно со 29 декември, сите се третирани или се рангирани на YouTube како трендинг емисии, што значи најгледани во својата категорија. Јас ви благодарам за таа доверба, ви благодарам за таа голема гледаност. Тука ми останува, почитани гледачи, да ви посакам добро здравје, многу среќа и многу успех во 2020 година. Ние се гледаме, како што ви кажав на почетокот на емисијата, на 3 јануари, петок во 22 часот. До тогаш пријатно вечер, Македонија, каде и да си.